Nginivusele bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngikhumbula ngalinye lemalanga kuqhamuka Jehu uta uyaviva. Ungathi uyambuta Jezebel, thumela sithunywa uthi aseningibutele nangijehu, uthi kambe Jehu uta ngekuthula yini? Yaphendula impendulo lekuvela kuJehu, ithi impendulo yaJehu, ngingeta kanjani ngekuthula, angingeti ngekuthula. Ngethemba kuyevakala. So nanamuhla ke nami ngivela lapha emsakatweni waka YouTube, umsakato lengikholelwa ukuthi ukhafula ufinyelele cishe emaswatini onke. Umbuto uthi ngite ngekuthula yini? Impendulo yami ithi cha, angingeti ngekuthula ngoba silive sisembini, nami ngita egiyeni lembi, ngita ngisembini, kuyavakala. Sengishido kanjalo ngita kunibingelela abazalwane, ngikhulume ngendzaba yesitsa. Libhubesi uthi Jesu tsanza titsa tenu, tsandzani titsa tenu, nitifisele lokuhla nitithandazele, kuyavakala. Now ngifuna tohlukanisa ukuthi titsa tibobani, titsa tiyini, titsa tehlukene kabili ngethemba sikanye kanye kuyevakala. Kunanathi titsa letibitwa ngekuthi noma angithini, kunanathi titsa leti kanje. Lolo uthi umuntu akusukele nje akwenyanye asinaka kubuka umvelo omnye asuke athi kuba ngathi kimi asuka wena nebubi lengwishinga le yize ngasingwishinga sitha leso. Kunanathi labanye kube angathi omnye asuka letindlebe letinkulu but uyatibona tamthi indlebe etincane, lo mnye unempumulo lembi kodwa uyayibona athi inhlekwane neimpumulo nayi. Asuka nematinyo lamabi kodwa uyawabona nange ematinyo amahle a social distancile ngendlela lekahle. Uyabona emfo le titha leto, noma asuka wena uyabulalana, wena uyasonzana, noma wena uthanza bafati, noma all those things. Leto titha leto ngito la khuluma ngato Jesu athi sibotithanza, because le titha leto kahle kahle tiyanyunza nje, tiyanyembenya ngethemba kuyevakala, but kude leti konako. Instead letitha leti tiyasipholisha, tisipholishela ini i-future, because la khuluma ngekuthi asuka wena nje wena usidzakwa. Ukunika lamandla ekuthi noma ngabe bewutawufola into temptation yekuthi ube sidzakwa, ungabe usaba sidzakwa, because so yatigcoca. So we need those enemies and we love them. Labo labathi asinyembenya nje basinyonge ngethemba kuyevakala. But there are those enemies lesingawadzingi, those one we are fighting them, we are destroying them, we are crushing them. Which are those enemies? Ngilama enemies lawa la khuluma ngefuture. Any person that ukhuluma ngefuture nakabhekise kuwe, that person is your enemy, is your deadly enemy. Destroy that person, kill him before he kills you. Ngiyethemba kuyevakala. Uma athi nje umuntu asengidakubekisela wena utakufa, that's future. Wena Umphrofethi wena utakufa, noma wena sibani utakufa, noma wena sibani bani sitakushisa, sitakutingela, utawubaliphuya, utawuhlupheka, utawuswela lokhu, ukhuluma ngefuture ke lo muntu loyo. That person ke awumyekeli ke that person loyo, you fight to destroy that person because uyakuqalekisa ke loyo. So lesitha lesiqalekisako asisitollerate, asisifuni. Sitha lesisi-appreciate-ako ngulesi lesithi nasikhuluma nawe sikhulume nge-present tense noma nge-past tense. Leso sitha leso ke siyasivumela because siyakulolonga, but lesawukhuluma nge-future tense asisifuni. Sitha lesiyingoti ke leso, we fight against them. Ngiyethemba kuyevakala. Uma singena sichubeka nale ngcoco yethu njengoba sekuvakele, ngidawusho ngithi thine ema-true Christians singeke sife njenga Abneri, ngeke sifise kwetilima. We don't die like Abneri, we don't die like fools. Ngiyethemba kuyevakala. Instead thine lombela thine umgodi kungena yena. Ingako athi simakathe encwadzini ya Exodus 23:22 uthi ngitawuba sitha sesitha sakho, I'll be an enemy to your enemies, an opponent to your opponents. Ngiyethemba kuyevakala. Lokho kuyasinika nalokuthi kufanele sibe nawo ama-enemies. That is why simakathe athi he will be an enemy to our enemies. Why? Because we have enemies. Kuyavakala. Number 2 uthi he will be an opponent to our he will be an opponent to our opponents. Why? Because we have opponents. Ngiyathemba kuyavakala. So
it's not a mystery, or it's not an issue that we have enemies. It is written in the Bible. But what is good with us, our God has promised ukuthi utawuba nathi. Now ake sibuke emagama lambadlwana nje lesitawuhamba nawo evini. Sithathe incwadi ya-Isaiah 54 verse 17. Uthi ke lapho simakathe kude esikhali lesilolelwa wena lesitawuphumelela, kude esikhali lesilolelwa wena lesitawuphumelela. Kusho ukuthini ke lokho? Kunemaganyana lengiwalandzile lapho lengifuna ukukhuluma ngawo. Uthi simakathe tonke tikhala abatilolako dingeke tiphumelele. Why? Nakwase sikubuke ke lokho. Eskisi kunemagama lawa akhulumako lapho uthi utawuqitha yonke inkulumo lekubeka licala. You will condemn every tongue lekwehlulelako. You will condemn it. Utayichitha nalo gama lelikhona. Losho ukuthi umuntu nje mina nakakhuluma lokubi ngami angicitha, I have power ukuthi lo muntu loyo nakangehlulela akhulume amagama lamabi ekunginyanyekisa ekungiqalekisa. Uthi ke simakathe sitawuyichitha lenkulumo leyo. Siyichitha njani? Ngekuthi siyibuyisele emuva, siyibuyisele kumnikati wayo. A common name noma ke a common phrase ledumile ngile ukuthi back to the sender. Leyo nto leyo isho lokubuyisela emuva kule lo muntu lona lokukhuluma siqalekiso kimi, ngisibuyisela back kuye leso siqalekiso sendeke kuye. Kuyavakala. Abuye futhi athi ke Jesu uma senda njalo lokhu kulifa kithi. Yini lelifa? Lifa yinto lo inheritako, inheritance. Uthi lifa lokho ukuthi singavumeli bantu basiqalekise. Ngishito ngathi thina ngeke sife njengabo ordinary, asito tilima. Uma umuntu angiqalekisa nje angisongela noma angitfuka noma akhuluma amagama ukuthi utawenda lokubi kimi, lokho lokubi ngikubuyisela kuye, akwendeke kuye njengoba ahlela ukuthi kwendeke kimi. Ngiyathemba kuyavakala. Uthi ke mangenda njalo lifa lasinika lona leli. Uyachubeka aphinde athi lokhu ngikona kukutivikela. We protect ourselves ngekuthi tonke letikhali letibatwako. In other words, titsa tethu natibata tikhali tibatela thina. We don't use our own weapons, but we take their weapons back to them. We use their own weapons to destroy them. Sibashaya ngempinda amshaye. Kuyavakala. Ayayathi ke impinda emaswati. Thine sibashaya ngempinda amshaye. Ngiyathemba kuyavakala. Sibuyisela emuva. Uthi ke usimakathe kutivikela kwethu. Letitsa tichitha sikhathi ticabange emanga, tiwalolonge, tiwavuthise emanga, bese tiyagadla ngalamanga. Tithi wena ungumthakathi, wena unje, wena umubi, wena lokho nalo. Sibopha lokho thine ngalekha nje tiqalekisa. Kutawuba nje kuwe, kutawuba thine sikubopha lokho konke sikushwamba kanye sikubhekise, sikubuyisele back kuloyo muntu loyo. Kuyavakala. Asesigijime futhi sibone lokho lenye incwadi yezenzo saba eskisi incwadi yezaga. Incwadi yezaga, the Proverbs, chapter 26 27. Lapho ke iBhayibheli likhuluma amagama lamakhulu kakhulu lapho. Uthi ke simakathe njengoba bese ngishito ukuthi kude esikhali esimbelwe thina. Uthi ke simakathe lokhu sitawukwenda kanjani? Ngekuthi lona losimbela umgodi kutawuholokoshela yena, kutawugqumukela yena kulomgodi la umbe athi wethiya thine. So wonke umuntu lomba umgodi athi wethiya umprofethi kuloyo mgodi loyo kutawugqumukela yena. Athi nalogicite matshe agicitele thine lawo matshe lawo atawugicikela kuye. Kuyavakala ngoba ngakithi kunabani? Kunasimakathe. Ngalamagama lawo ngitele nje kutomkhuthatha emakholwa emaKristu labanye sebashobelisa inhloko, labanye besaba ngisho nekungivusela, besaba ukuthi babona leti nsongo ukuthi abantu bayasonga, basonga lokubi, bayaqalekisa. Labanye bakhuluma inhlobonhlobo tetiqalekiso, inhlobonhlobo tetinhlamba. Kodwa namuhla ngitokutshela ukuthi lomba umgodi utimbela yena, nalogicite matshe atawugicikela kuye. Kuyavakala. Ngichubeke encwadini incwadi yemahubo chapter 22 ngibuke khona verse 12 nengcenye ya verse 16, 12 and 16. Lapho kukhuluma inkosi Davide, ungathi nawo besesigabeni lesifana nalesami. Ithi ke lenkosi Davide
tinja empeleni ukucala ngetinkunzi uthi tinkunzi letinemandla tinkunzi tasebhashane tingitungeletile tingihaqile tingikhamisela imilomo njengemabhubesi bobani letinja noma ke letinkunzi lakhuluma ngathi ukhuluma ngebathakathi nakhuluma ngetinkunzi tasebhashane ukhuluma ngebathakathi uthi ngitungeletwe bathakathi abangiloyi bavuthisa inhlanga ngisho emini kuyavakala abuye futhi nakakhuluma encwadzini la kuvesi 16 uthi ke khona ngitungeletwe tinja tingikhamisele imilomo njengemabhubesi bobani letinja ngulabantu laba ke bakholwa leli babitwa ngekuthi ngemakholwa namuhla labantu bawa ekukholweni bakulahle baphukelwa ngumkhumbi wabo wekukholwa njengoba lisho iBhayibheli lithi baphukelwa ngumkhumbi wabo bawa labantu laba ekukholweni njengoba isho incwadi yaThimothi lithi ke labantu abasebaguquke babatinja labantu abayazidlavuta imihla ngemalanga basibekela ema-road blocks kuze singaphumeleli uthini ke Davide uma ufunza incwadi yaDavide incwadi yemahubo chapter 34 ufunza khona 34 ufunze verse 7 lithi ke lapho iBhayibheli ingelozi yasimakade yakha umthangala untungelete noma ustungelete ethine labalungile endlule athi labalungile bahlala abajingwe inhlupheko kepha simakade ubakhulula kutotonke kusho ukuthini ke lokho kusho lokho ukuthi le titsa sitawuba nato bathi thine sibiyelwe yini lubonza lolubekwe yini ingelozi yasimakade ingelosi yabona nje amaqashaya iplace kick enzaweni ingoti bese le opposition team ibuya ito wakhalibonza I mean le team lena laba le opposer leyo free kick iyakhalibonza nalapha ke lengelozi yasimakade ibese isakhela sibonza against le titsa tethu so that onke amaplans ale titsa tethu angeke uphumelela kuyavakala liyashisa langa namuhla iyashisa nalenkulumo kuyavakala okay sichubeke bazalwane sithi nawufunza incwadi yamahubo chapter 35 usuke nje kuverse 1 wehle nale sehluko uthi simakade ukhuluma inkosi David lapho ithi qabana simakade nabo bonke labaqabana nami melana nabo bonke labamelana nami uthi hoshula inkemba uyibhekisa kubani lenkemba kule titsa tethu ngani sesishito phela sathi lomba umgodi utimbela yena lo gicite matshe ayawugqotshwa nguye ngiko ke lapha siyasiniketa ke Davide ukuthi kutawendeka kanjani laba sabaqabana nathi simakazi utawuqabana nabo laba sigicitela ematshe simakazi utawagicitela back to them utawuhoshula inkemba aqhubeke Davide athi yenda tindlela talabantu laba tishelele tibe nelidzaka bende babhajwe la endleleni yabo bese uthumela tingelozi tiyabadungulula tiyabaqosha kuyavakala tibakhanzanise labantu ababhajiwe la elidzakeni uthi yenda tindlela tabo tibe nebumnyama lobuliqinsi ngiyethemba kuyevakala uthi titsa tethu ungadivumeli kuhambe ekukhanyeni lamagama laba asithandazele bonke abantu abalwa nathi bonke abantu abamelelene nathi ngito wakhuluma lamagama lawa kuze ngikhuthade nalomunye njengoba nami ngisemthandazweni bonke labamelelene libito lami inkosi simakade asezulwini akabembele umgodi abaholo kushele kuloyo mgodi laba umbebona akagicitele back to them lamatshe abo letindlela tabo akatende tishelele tibe nelidzaka kuyavakala uma ngabe basemabhizinisini lamabhizinisi abo akabhajwe akakhavwe akatungeletwe bumnyama lobuliqinsi abangaphumeleli ngisho nasemasontweni labe emakhona labantu laba abangaphumeleli kuko konke egameni lika Jesu kuyavakala ngiqhubeke lapho bese sengibuka incwadi yaThimothi sekuhambe egesi lapha manje sekuyashisa ifeni seyicimile kuyashisa ngendlela esimanga ngibuke incwadi yaThimothi weqala chapter 1 verse 20 lapha ke kunemagama lapho lakhulunywa ngumpostoli Pawulos ukhuluma na Timothy uthi number 1 lapha kuverse 18 khumbula tonke tiprofetho letaprofethwa ngawo uthi leto tiprofetho leto lwani ngato kuyavakala as I've been prophesied and as I have prophesied myself I have to use the prophecies to fight all my enemies ngoba uNkulunkulu
lokhu profesiwe ngami nale ngikuprofesayile ngami kufanele kufezeke. Kuthi awufeze kanjani ngekuthi mina ngithi melele leti prophetho ngilwe ngato. Uma athi teNkulunkulu mina ngidawuba ngilophumelelako, mina ngidawuba inhloko, ngingavumi ke abantu bangenda umsila. Uma athi Simakade mina ngidawuba ngumholi, ngingavumi ke abantu bese bayangihola. Nakathi Simakade utawuba ngiloqebile, ngidawukhweshisa ngisho tifo kakho, ngingavumeli ke abantu bese bafaka tifo kimi, ngoba phela ngisebenta ngeti prophetho, ngilwa ngaleti prophetho against le titsa tami. Kuyavakala. Bese uyachubeka ke la kuverse 20 uthi njenganaba bo Ahimenius nabo Alexander uthi sengibanikela kuSathane kuze abanike isifundvo sekungahlambalati. Lalela, labantu laba labahlambalata imihla ngemalanga, bathuke tinhlamba, bathuke bakhiphe ticalekiso. Lithi ke iBhayibheli sibese sesiya hand over, sibanikela kuSathane, sibanibeka esandleni saSathane, siyaba hand over. As I am here ngito hand over nati titsa leti bhala ema-article lamabi ngami, ngito hand over nati titsa leti network ti recruitane tikhulume ngami lokubi, tikhulume ticalekiso, tikhulume emanga, ngitoba hand over to Satan. Ngiyethemba kevakala. Ngithi ke nawe ungumzalwane, joyina nalelinye libutho lebazalwane, nawe uthandaze ukuthi uNkulunkulu ahand over nati titsa sitinikele kuSathane. Yiba ingcenye yale victorious group lembi yaSimakade, sibambisane sinikele nati titsa tethu, sitinikele kubani ke kuSathane. Uthi silomunye kanti thina siyasebenzisana yini naSathane. Ngithi thula utawufa. Ake sesibuke lapho incwadi yaSamuel chapter 1, First Samuel chapter 30 verse chapter 25 verse 30. First Samuel 30. First Samuel 25 verse 30. Ngiyethemba kevakala. Lithi ke iBhayibheli lapho verse 38. Verse 38 wakhona. Lithi ke iBhayibheli lapho Nabal wase uvakashela, wase ushaywa stroke kuloko. Nabali bekungubani? Bekuyi opponent yenkosi Davide. Kwakusitha saDavide, wakhuluma tiqalekiso netinhlamba watibhekisa kuDavide. Davide wathukuthela enhlitiyweni yakhe, wahlela ukuthi utawumenda njani. Kepha uNkulunkulu yena wasukuma kuqala wamshaya ngestroke. Wathi nakaceda kumshaya ngestroke, lithi ke iBhayibheli wase uthumela ingelozi yekufa Simakade yase yomqedzela. Ngithe mina uthi incwadi yaTimothy sibanikela kuSathane. Naku ke nyalo uthi Simakade wathumela ingelozi yekufa. Ingelozi yekufa ngilengcenye yaSathane, njengoba naSathane anebuthathu bakhe. Lengcenye yaSathane lelihamba naHades, ngiyo ke lela ithumela ke Simakade. Ngemavi lavakalako thine nasikhala kuSimakade, Simakade uvumela Sathane agijime aye kulona losilwisako. Athi Sathane, athi uNkulunkulu hamba ubhekane nananga umuntu nawe. So uNkulunkulu in this case wabhekana nesitha saDavide lesingunabali, wafike washaya ngestroke Sathane, ngoba Sathane unemandla ekubulala inyama kodwa ude emandla emphefumulo. Emva kokuba Sathane sashaya inyama kwase kuqhamuka lengcenye yesibili yaSathane lekunguHades kanye nakufa. Kufa ke wafike wamqedzela. Uthi ke Davide malibongwe ligama lenkosi, ngekwenta njalo uthi uNkulunkulu ungihlengile esitheni sami, ungihlengile ukuthi mina ngingendi esono ngetandla tami. Umsebenzi wethu akusiko ukuthi sine sithi uNkulunkulu yenda naku kulo sicalekisako noma mbulali noma mendele. Akusiko kwethu lokho. Kwethu ukuthi sithandaze uNkulunkulu, sibhekise kuNkulunkulu ukuthi utawudecide ini. Ingani simbonile kuElijah, bafana bamqaphatha njengoba labanye beva bakhuluma ngempumulo banyunza benyembenya. Elijah lithi iBhayibheli benembandla, bamqaphatha ngempandla yakhe. Lithi ke iBhayibheli wathandaza kuNkulunkulu Elijah, kwaba kuNkulunkulu lo decideako. uNkulunkulu wathi makabuka wase okay dilima leti tifanele kudliwa, wathumela emabhele wathi adidla. Labanye badzelela Moses. Lithi iBhayibheli Moses wathandaza nje uNkulunkulu, kwaba uNkulunkulu lo decideako. Labanye wadecide ukuthi ngcono akhamisise lo mhlaba avele nje abangcwabe baphila, abamikise eHades baphila.
labanye lithi iBhayibheli wavele wavula wavula iHadesi yakhamisa emalangabi aseHadesi wabafaka emlilweni simakade wabashisa baphila ngethemba kevakala kusimakade ukuthi udecide kwendani njengoba nala kunabali liBhayibheli kwadecide uNkulunkulu ukuthi no ngiyambona David yena sowuhlelile uhlele emabutho akhe nenkemba kodwa uNkulunkulu yena wasumhambela phambili wathi no nabali ufuna ngimshaye ngestroke wamshaya ngestroke nalabanye kusimakade ukuthi bendani laba lababhizi nje bachebeleta bangiqhukuluda babhala tinhlamba bangethuka baqalekisa kusimakade ukuthi utabendani kwami kuba handover ngethemba kuyavakala sibuke lenye incwadi ye-Acts chapter 12 sibuke verse 23 wakhona bengisakhuluma ukuthi kukusimakade buka ke lapha nayi inkosi Herodi lithi iBhayibheli beyihleti ikhuluma yabeka inkulumo lapho legcelelako ihlambalata bantu bathi no uNkulunkulu lona losakhulumako akusasi umuntu lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasezulwini wathumela ingelozi yehla ingelozi yafike yambambabula yamshaya kuthi yamshaya kanjani asade but lithi iBhayibheli waqala kudliwa dibungu ngaleso sikhathi embi kwesive sibukile timudla dibungu aphila inkosi Herodi yadliwa dibungu iphila kuyavakala tayidla letibungu yaze yafa tidla injani yaphila so kunebantu nakathanza uNkulunkulu amongst these people abakhuluma ticalekiso wena kunebantu nakathanza uNkulunkulu angabadlisa ngetibungu badliwe tibungu baphila ngethemba kevakala labanye bangaqoshwa emsebentini labanye bangaphuya aphundleke umuntu labanye bahamba ngetimoto uNkulunkulu angayiphuphutha le moto umuntu athole ingodi kuphele ngaye afe loyo muntu loyo why usitha uyaqalekisa loyo mgodi la umbako sekungene yena and lo ngena ke kulo mgodi loyo ungena forever ngoba ubese uyasilishwa lo mgodi loyo sekuhlatshelwa ini kuhlatshelwa noyana ngiyethemba kuyavakala ngalamagama lawa bengizama lokuveta lokuthi sibazalwane akusiko kwethu ukuthi kufanele sifise kwetilima sifise kwabonabali bantu balibale kusicanca basethuke namhla bengizoveta letitsa ukuthi kunetitsa lekufuna sititsanze si improve through letitsa tethu laba nje labakhuluma nga the past hayi wena usidzakwa akhothi mhlambe bokusidzakwa hayi wena usidzakwa hayi wena uthanza abafati hayi wena uthanza uluphuya hayi wena lo khuluma ngepast tense sifuna simthanze loyo because lo loyo uyakumotivator uyakukhuthata ukuthi ungasabuyele emuva ngiyathemba kuyevakala futhi noma ngabe ukhuluma ngento lengekho ngehistory lengekho akunamsebenzi lokho ngoba every person has got history kuthi le history ingiyo noma ayisiliqiniso akunenzaba but that enemy we must always love those enemies but this type of enemies labasiqalekisako we must hate them we must fight them at all cost singafisi kwetilima njenga Abneri ngiyethemba kuyevakala thina sinikiwe emandla ekukhululeka lithi iBhayibheli labalungile bahlala bakhacwe inhlupheko kepha simakathe ubakhulula kutonke ngithi leto mmemetela nje lapho ngithi na ungumzalwane enzaweni la ukhona khona noma ngabe ukuphi sukuma namuhla bonke labantu abaditha laba lababhala tinhlamba basethuke basiqale kusele ukukhuluma liqiniso namuhla asiba handover namhla asibanikele kuSathane uNkulunkulu unemandla ekubajezisa sinelifa thina lesingali inherit sinelifa lesingakalidli namhla ngidokufundzisa ukuthi dlani lelifa lakho leli emzalwane lokuthi lonke umbela umgodi kuholokoshele yena thina sishaya ngempinda amshaye akusiko kwethu kuload card esikise kwetitsa tethu thine asiloli dikhathi thine sithatha leti khali tetitsa sitishaye ngato noma sitibulale ngato lifa lethu lelo sinikwela amandla ekuthatha leti khali tetitsa sitibuyisele back kuto sishaye letitsa tethu ngaleti khali kwangathi inkosi simakadza sezulwini angawabusisa lamagama kuze kube phakade amen kwangathi emaswati onke namhla angemasibinze asukuma aqine athi ukuthi sisempini kanye netitsa tethu inkosi usela amagama kuze kube phakade amen nibahle nonke emakhaya bye bye.